ñukanchik kawsay uyaripika rimarikukunatapas nacho kaypimi charishpaka gripanchik estawanga kay doctor Patricio Inlago ñami ñukanchikwan kan kay apiterapia hawami rikushpa kagrinchik riksishpa kagrinchik shinaka yuyaypi katipashunchik mashikuna mashi Patricio ali shamashka kapay kay uyachik Antagopi rimarishpa kankapa Tukuysha kay ñukanchik radio iluman uya antata ña kaychishipi allichishinishpami shamunpanchik nacho kankunapa wasikunapi yaykuchiwaynishpa shamunchik nacho ñukanchikmi ña shamunchik kay Hambi Centro Médico Hambi Wasi kay ciudad de Otavalomanna nacho chaypimi ñukanchik llankanakunchik kunanka ña rimashpa katigrinchik nacho kay nani miércoles ña remarkanchik kay mishki chuspimanta nacho mishki chuspikunaka ashka productukunata mikun nacho ñukanchik aychata imashna Harkarina unwikunamanda y Hamberina manda pues kay mishki chuspika riman nacho kunanka ña kutin ña rimagrinchik kay mishki chuspika kay ñukanchik mishki miel nishkata rimagrinchik nacho miel de abeja ninchik chaytami rimagrinchik kay miel de abeja nishkaka kay mishki nacho kayka mishki kan líquido kan nacho yakugu kan nacho Kaykak hambikak propiedades medicinal ninchi hambikak kanmi primero ka antiséptico nishka nacho y matanan antiséptico ka chay ropashka kunatan nacho chugri kunatan nacho ropashka kunapika ñukanchika kay miel de abejatak churayta ushanchi nacho chiriyachingapak y ñakotin ña cicatrización da rurangapan chakichichon y regeneración kay rupashkakunata ruan nacho kay miel de abejaka chaymantaka kay miel de abejaka vitaminas ta charin vitaminas minerales y aminoácidos nishkakunata charin y chaymana ñakote rikunchik kay ñukanchik medicina tradicional china mandaka kaykak ñukanchik vaso páncreas nishka chaypimi paykak yanapan hansakunapi nacho kaykak diabetic ta chari kunapaka kaykak hambinmi pero kanakan puro kanakan kay miel de 100% puro pero yakukunawan chapushka yakuwan chapushka mishkikunawan chapushka azúcarkunawan chapushkaka chayka na alichukan entonces ñukanchik kay mieltaka imashnata riksinchik primero ka mieltaka riksinchik na yapa líquido chukanakan mielka sangulla kanakan chaymantaka ñakotin riksinchik kay mieltaka sabospi ashna ari malishpa pero azúcar rankapi ñakotin sabor ña cambiarin y chaymanta wakinkuna kari hasta yeso hasta harina kuna churanka miel de abeja kunata alteración nacho waglichin nacho chay miel kunata entonces chaymi ñukanchika rikunakanchik chaymantaka shukka ñakotin formas de reconocinchi ninche nacho imashna si alteración kuna tiyan o mana alteración kuna tiyakpika chaytami rikunchik ñukanchika pero chaymantaka miel puro kashpaka wiragushnami chakin ari wiragushnami chakin nacho chay milk ari pero na miel puro kashpaka azúcar wanjami bula gomi chakirin ari bula chay ñuka shubeji randirkani chayka puro pachami kapan kayka nishpa shuk riksigu hatuwarka puro pacha nishpa ibalishka hatuwarka na chay paypaka na chapushkachu nishpa chayka shu asha ña ishkay semanayman karyanka shinapi vira chay tarinapi virashna pacha tiyajurka chayka ñuka kusakani kashna azúcarwankunata randishpami shina umachin kantaka shinaka nama tiyangachu niypi ñukapish na tinashpa sakirirkani na entonces chaymi miel puro chay virashna kidashpa shinagacho chayka puro pero granulado nacho granusha o kachishna shina rikoripika azúcarwan kabishka o sinoka mishkiwan kabishka chaymi kan entonces kay miel de abeja ka ña rimashpaka tinkapaka kayka gastritis ninchi chayta hambita ushan imashpa chayka cicatrización da shinan pero miel de abejata alterashkata mishkiwan o sino yesuwan churashkakapika nimatana shinangacho ashtawan ongochinga entonces chay importante miel de abejata rexina kanchik
imashnata kan. Entonces, miel de abeja ka yuyuta ñakotin cosechashka kashpapash shuk problema kan. Entonces, fokushka tame cosechana kanchi chay miel de abejata ka. Imashnata ñukanchika riksinchik, imashnata chay apicultorska rikon fokushka ka. Uyuyutapash. Entonces, ñukanchi panalpi nacho abeja panalpi rikunchik nacho ña fokushka ka kay celdas ninchi chay panal celdas konatami paykunaka ña pungutashna bichan chaymi ña fokushka miel de abeja ka. Pero na chay celdata na punguta bichakpika chayka yakullami kan chay yuyusha. Entonces chaytami ñukanchika riksinchik imashnata kan miel puro yuyu kashpak o fokushka kashpak. Entonces chaytami distingin chay apicultores kuna. Yuyutaka na cosechanchu, pero na riksikuna cosechayta ushan nachu yuyuta. Pero chaymantaka principios activos kakami fokushka, miel fokushka. Y mashnapita fukuyta ushan mashna tiempopi. Chayka depende nacho sisakuna tiakpika haykata tandachin kay mieltaka. Pero na sisa tiakpika ña kotina celdas kunaka na jundangachu haykataka. Entonces chayka rikuna kanchik ñukanchik nachi eucalipto ta kay picharinchik. Más especial ka eucalipto mi alipacha chay mielka. Entonces kay mielka eucalipto manda kashpaka ña o chiri unguita anchuchin nacho romadis unguita anchuchin mielka nacho chay eucalipto manda kashpa. Pero chay varios tipos de miel metían kay mishkichospipika nacho kay ñukanchik sierra pika rikunchik chiri pika eucalipto ashka tian. Entonces chaymi alipacha kay miel de eucalipto. Chaymanta ñakutin ña kunuk llaktaman rishpaka ñakutin aguacate chaykunamanta, pero más apetecido ninchik ashtawan ali kachashka kanmi miel de eucalipto kan. ¿Nacho? Chay. Kaymantaka kay miel de abejataka gastritis pika ufiaita ushanchik imapa ninchik cicatrización ta shinangapak. Y ima yakuwanta ufianchik o ima yurawanta ufiaita ushanchik. Caléndula yuragutak 10 gramos ta yanushpak litro yakupi yanushpak chaypi mishkiyachishpa miel de abejawan chayta ufianakanchik. Kay caléndula nishkaka imata shinan. Kay caléndula ka cicatrización da shinan, regeneración da shinan nacho chay chugrikunatak ñakotin ña chakichishpak katin. Chaymi importante kay caléndula yuragutak 10 gramos ta timbochishpak chaypi miel de abejawan ufianakanchik gastritispak nacho. Pero gastritis ka ishkay tipos tiyan de gastritis. Chirimandak y chaymandaka kunukmanta. Imashnata riksinchik kay gastritis chirimandaka. Riksinchik chirimandaka na rawranchu chiripika. Solamente lanzañachin o sino ka agrio líquido yukshin chay chirimanda. Gastritis chirimanda. Ñakotin chaymandaka ñakotin shuk gastritis kunukmanta tiyan. Chayka imatakan kunukmandaka rawran nacho wixata rawran o chunchulikuna rawran. Entonces chaymi ropan nacho y chaymandaka lanzaita pa ushan. Entonces chaymi kunukmanta. Entonces chaypika ña rikuna kanchik imamandata kay gastritis kan. Parte externa y interna pastiyan nacho. Chaymandaka emocional ninchi chaypika externa ka emocional kan nacho yapa llakima kawsaypi yapa wakañakpi wakashpalla kawsan. Entonces chaypi ña kay unguika hapin. Y chaymandaka shuk parte interno ninchi ukumanta ninchi chayka ñakotin shuk bacteria ninchi helicobacter nishka bacteria tiyan. Entonces chayka ñakotin chay kurumanta parte interno nishka rikurita ushanka y gastritis ka. Entonces gastritis ka kanmi shuk chunchulik o ñukanchik estómago ninchi chay imaninchika chugrin o sino ulcerakuna tiyan o imaninchik rupashkashna. Entonces chaymi úlcera gástrica nishka. Entonces chaykuna chunchulikupi. Entonces chayka
parte emocional nerkani wabes kaya pa wakailla causa y o ya que causa entonces chaymi ñukanchik umami ña descontrolación da choran y chaymi ongurin kay gastritis banda. Shinaka manachu kay gastritis kanami kushpa kay mandalla kana hapin ñuka kashina yuyarkani nami kushpa kagpin na mikuna uraskunata mikhupimi gastritis ka hapin nin yarkanika chaypash kanmi nakancho nacho chaypash kanmi ñukanchik aychapi kaq reloj biológico nishkami tiyan desde la medicina tradicional china ñukanchik horario kunapimi ñukanchik aychakunaka funcionarin hasta energía tiyan hasta energía llan o energía jin ninchinacho medicina andina mana gañagoten rikunchik calor y frío nishkanacho chay energía kuna entonces ñukanchika mikuna kanchik tutamandak como rey ninchi chawpi puncha gañagoten como príncipe mikuna kanchik y chishika como mendigo ninchinacho. Entonces chaytami shinana kanchik, pero chay papash horario metían desde las 6 hasta las 7 ñukanchik ña mikuna kanchik. Nacho, chay horario. Chay mana gañagotin, chawpi punchapi gañagotin desde las 12 hasta la 1 mikuna kanchik. Chay mana ñakoti chishipika de 7 a 8 cena kan. Y mashpa, ñukanchik cuerpo ka reloj biológico ninchi chaypi kañakotin las de 6 a 7 kañakotin bilis ta kacharin nacho hayak ninchi nacho más rexinchi hayak nacho kuykunata wanchishpa pilakpi nacho chaypi ka rikorin hayak chay hayak tugyashpa ña chay aychaka waglirin nacho haya kan entonces chaymi ñukanchik aychapika ñukanchik vesiculapica tiyan entonces chayka ña las 6 a 7 kañakotin chayta ña ñukanchik cuerpo ña mikunga nishpaka ña llukchin na alimento tiakpika ñakotin ña rupachin chunchulikunata entonces importantísimo ka ñukanchik mikuna horaskuna charina kanchik. Kutin nachu cuerpo acostumbrarita ushangaña ni maura kashpapish ni punjallapi mikushpapish ni chashnalla mikushpa katishpa kawpika kutin nachu shinama acostumbrarinka maymandachu ni pachata charinga 6 a 7 kacharinga chay hayaktaka ari chayka ña ña estudios na ninchi ña desde medicina tradicional chinaka ña estudio pikanimi ña reloj biológico ñukanchik complina kanchik kay horariota na complishpami ña wagaychinchi ñukanchik aychataka ñukanchik nacho rikunchik ñukanchik antawakunapi nacho purichinkapaka imata churana kanchik aceite y gasolina pero sin gasolina kan rita na pudinka kituma entonces shinallata ñukanchik aychaka más especial kan entonces wakinpika nacho ña wawakunatapash namikuchishpa kachanajunchik o namikushpa rinajunchik estudiankapa ña yachana wasikunama entonces chaypika llaki kan namikushka wawakuna rishpaka imawanta ña kutin ñukanchik umakuna ñukanchik yuyaykunaka ña yaykunka nachu chay difícil kan. Are, kaypi mashigupish nin el almuerzo recién ahorita me están dando nin nacho. Chayma llaki kanchi nacho mashigukuna ñukanchik pachapi mikunkapa mani mamanta chayta na usharin ari. Chayka imatapish kutin hayakta ama kacharichun pachachu harkay usharinka imatapish chaymi biológico ñukanchika na harkayta ushashunchu chayka ña ñukanchik cuerpo tashina rurashka entonces chaymi unkuykunaka na ali horario kunapi puñukpi na ali horario kunapi mikukpi chaymi unkuykunaka shamun entonces importantísimo kay horarios kunata rikuna kanchik ima horas pacha mikuyni parkankinis pami tapunga mikuna desayuno kanmi sukta pachamanta kanchis tutamankaman chaymanta de 6 a 7 nacho chaymanta ña chawpi punchaka ñakotin las 12 manta shuk pachakaman nacho shina chaymanta ka chishipika ñakotin kanchis pachamanta posak pachakama wakinpika ñakotin nalita ruranchik
chishipira mikuna honchi como príncipe o como rey. Tamanda kana Ari, mikuspa llukshinchis. Ari. Entonces chishipi kanachu ñuka ejemplo ta churashkani nachu. Antawa ña shamushpa ña wasima shamushpaka ñana ministin ni gasolina nima. Entonces ya no es necesario. Pero ñukanchika wakinpi kanachu chishipira ña asado kunata mikuna honchi, aicha kunata mikuna honchi. Entonces chaypimi fermentación tiyan, fermentación ñukanchi aicha pa ñukanchi chunchuli kunapa ña samajo. Entonces chaymi ña pote fracción en chiña po ña ismushpa reinachu. Entonces chaymi ñukanchika namikuna chukanchi. Chishipika solamente su vaso de jugo o si no sopago nada más chayllata nacho. Entonces chaymi wakin Supata pero kamilla hundachishpa mikushpa kanali. Ari, entonces chaymi hasta kata ñukanchika rikuna kanchik nacho ña chishikunamiko pika ña puñuita para naushan nacho. Entonces importante chay kay ñukanchik rikuna kanchik ima horas mikuna kanchik y kaypi importantísimo y imata mikuna kanchik. Mashigukuna ari sumak pacha kay rimarikuna nacho. Sinapas ñakti pachakuna kañama puchukarirka nacho mashigukuna. Ari rimarishpa katishunmi kaykunapi imashina ña riksishpa kanahurkanchi hasta wangari mishki chuspiguta imashinata riksina kanchi ali kan o mana ali kan. Fukushka kan, yuyu kan, o yaku chapushka kan, puruchu kan, chaykunata sumak pacha kaykunata riksishpa kanahushkanchi mashikuna. Shinaka katipi ashtawan rimarishpa katipangapas shinaka kunanga ña puchukayta llukshipasun mashi. Entonces ña saron puchukay pachakunapi ña rimashu nachu. Yakuta ufianachu humana tapi rikunchi nachu wakinkunaka mikuna horas pikañakotin yakuan tiyarin. Chaykunata paña shuk pachakunapi parlashu. Y kaykama ña kashkanchi ña pachakunapas ña hapishka, tukurishka ñukanchika ima tapuykuna o ima consultakuna tiyakpipas ñukanchika kanchimi Centro Médico Hambiwasi, Ciudad de Otavalo, chaypimi kanchi ñukanchi Mercado Copacamanda chay socavon chay gullaman kanchik. Y mapas kakpika shamupaychilla, chaypimi gustoso de atender kanchi nacho, de lunes a sábado. Y kaykamancha kashkanchi kankuna paguasikunapi yupaychani. Yupaychanchi mashigukuna ari shinami ña kaypika riksishpa kanahurkanchi nacho kay hambi wasi